Partita la sesta serie femminile dei 100 stile libero per la quinta juniores. Giorgia Dall'Antonia in 1, Giulia Michelini in 2, Arianna Giovanelli in 3, Nicole Tobaldini in 4, Vanessa Corbo in 5, Beatrice Bassini in 6, Alessia Segala in 7, Giada Peroni in 8. Give yourself prudence and love your friends. So wicked, rejoice the truth. Maragno 1-0-3-19 dalla terza corsia. Sara Maragno, Gabbiano.